الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. musidɓe julɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo en yettude o allajo bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata, taguɗo en taw o waɗi en bani adam. ɗum ɗon ko nema jeyaɗi e nemaji ɗi o neminiri en, o waɗi en bani adam. ɓaawo o wadde en bani adam, o yiɗani en diina l'islam, o waɗi en julɓe. na sabu doole ma ngari ma dambe ma laamu ma gandal waɗi si wonɗa julɗo, ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗanma nde moƴƴere ɗo o waɗuma julɗo. ɓaawo ɗum ɗon kadi o waɗi en e mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji ɗin fof ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi kon. ɗum ko mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ko nema molanaɗo kadi hiɗe yettiramo ɗi nemaji ɗo. ɓaawo ɗum ɗo kadi o nuli o ɓurɗo e moƴƴude e tageefo ngon fof wiyeteɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. o immini oɗo e ma ɓurɗo moƴƴude on fof, mo ɓuri yiɗude on fof, mo aljanna heɓoroyta fof sabu muɗum. o immini oɗo e ma kadi fiyo ittu en e majjere, o adda en e annora. hiɗen juula e oɗo, kanko e ɓeygure makko nden fof, e sahabaɓe makko, e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo, e wonɗo e etade kadi wongol laawol ɓe sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. si ɗum ɗon feƴƴi, du'anoɗen mawɓe meɗen jibinɓe en e nder l'islam e laawol l'islam. ɓe woni sabu faamuɗen diina l'islam, ɗen toro Allah faatiɓen yo Allah yaafoɓe. luttuɓe hakkundeji meɗen yo Allah ɓoynudu en e maɓɓe ha wawa so tawi luttay. si ɗum ɗon feƴƴi, iyen duwano karamokoɓe meɗen wonɓe hakkundeji meɗen ko alda wo e jantagol inde ɓe fuu maɓɓe, mo beeno woni e yonnoranade tagu Allah ngun, wawa mo beeno etade sago mum hara ko kañum ɓurata yonnanade tagu Allah ngun. e toro Allah yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e yoddi. ɓe yangike, ɓe tampi, ɓe acciti tanji maɓɓe ɗin fof, ɓe acciti waktuji maɓɓe ɗin fof, ɓe acciti ɓeygureji maɓɓe ɗin. ɓe yangike, ɓe yeehi ɓe ɗaɓɓoyi gandal. Allah okkiɓe gandal ngal, o okkiɓe kadi ɓernde yaajude kadi fiw wawgol yonnanade en. ko Allah mari joddi yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi.
ɓaawo en duwanade ɓeeɗo duwano onon ɓe musidɓe julɓe tedduɓe ɗe geece jalbuɗe yo Allah subhanahu wa taala jalbiniri nuru tawhid e nurul iman yo Allah tabintin en e hoore ɗum ɗo o ƴettita en e hoore ɗum ɗo se ndaari ɗo mi wonɗo e wonde ɗo hoore nden hino ɓawlikir woɓɓe no hakkuneji meɗen ga sala o rawnino peñ kamɓe kadi ko ni ɓe fuɗɗorno hay leeɓol gotol iwari ko wonno ɓale wonti dane sina ɓeydi on tigi iman yo Allah ƴettituɗe geece jalbuɗe ɗo jalbiri iman e hoore o tawhid ɗo waɗa hara koɓe sakkitoto makugol e hoore o aduna ɗo ko kalimatu la ilaha illa llah e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki kala tawayɗo konngol makko sakkitingol ngol e hoore o aduna ko la ilaha illa llahu o naata e aljanna yo Allah orsiki en ɗum ɗo o kayen aljanna yo Allah taw hara ɓalli meɗen taganaka geɓal yiite jahannama hara ala e ɓalli meɗen yo Allah taw hara ko tagiraɗen ko naatugol jannatul firdawsi laala yo toro Allah subhanahu wa taala on ka hoore mimbar ɗo ka juulirde meɗen ɗo masjidun nour e nder saare kindiya wonɓe e ndarude an direct ma tooliɓe yeeso an ɗo kala nawnɗo ma nawniraɗo yo Allah sellinamo yo toro Allah ka hoore mimbar tedduɗo ɗo e nde ñalande juma mawnude kala tawayɓe ɓen mawɓe muɗum fatinoke yo Allah yaafoɓe luttuduɓe e mawɓe muɗum ɓe yo Allah ɓoynduɓe maɓɓe zurriyaji meɗen ɗin yo Allah fewnude e hoore lawol islam yo Allah waɗuɓe ardotoɓe ka diina e ka dawla yo Allah waɗuɓe ɗoftiɓe nene e baaba ɓe maraɓen kadi yo Allah okkorɓe ɓe sukaɓe meɗen wonɓe e mayde e laawi fi natoygol leyɗe toɗki Allah yo Allah nenanɓe lawol ngo ko wodani en ko taranogol ɓe Allah yo Allahu newi ya rabbal alamin ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe mi wawa yewtugol ɗo ko ɓe karamokoɓe tooliɓe ɗo e nder saare kindiya ɗo ko yewtani komi yewtirta ɗo enen ko fi en andidir e yiidirino ka tintorɗe yiidiren hannde kene kono mi wawa heɓde ɗo yewtere nde mi yewta ɗo nde yewtaka ɗo mi andintinayi noon toɓɓere wotere hutuba on juutata minen hutuba ka amen to ko 20 minutes 25 minutes haray men salmini mo ɓeya programme ji mum hara ko ɗum gollitirten ɗo hannde na ko gako koko amen to kon inchallah mi andintinayi ɗo toɓɓere tawata hine mapini buyi ko honɗum woni ɗum ko masa qaddamta li dinillah ene hande miɗo mari duuɓi capantati duuɓi capannayyi duuɓi capanɗe joyi ila Allah subhanahu wa taala addilan e hoore o aduna o addilan nga yomi gollu o jonnilan ngesa kami rema e sunture kami jasa ene ilami ari e hoore o aduna o kiilan cellal o kiilan feere ma ɗum tawi feere nde ngala few kono cellal ngal no woodi ma ɗum hara hino cellal hino feere hino duuɓi hino gandal hino jaahu hino teddugal hino ɓeygureji landi hoore ma mi lando hoore am masa qaddamtu li dinillah ene ko honɗum min kadi ila mi ari hoore o aduna ko honɗum mi waɗani ka diina Allah mi lando ɗum ɗon hoore am hara hande ni si maydi nden ɗeɗɗilan ɗo no woodi ko mi ardinani julɓe Allah ɓen hara ko mi woni sabu yoɓe naftor ɗum ɗo ene alandiki hoore ma ngal landal ɗo nde wotere min kadi ko honɗum woni ko mi acci ma ko honɗum mi accata ɓaawo am hande ni ɓuyye meɗen si tawi ko cuuɗi ka hoɗe wallahi hara hino woodi ko machallah yo Allah waɗu barke mum si tawi ko otoji e motoji ko ƴawe mbaɗɗateriji ko waɗɗe ko machallah ɗum hino woodi kadi yo Allah reenu ayna hiwa danda accident ji si tawi ko parcelle ji mi soodi ɗo miɗo jogii Konakiri miɗo jogii Kuruya miɗo jogii Kabele miɗo mari Kindiya mi soodi haa mi hewtoyi tigi tigi on fode kariya ɗum ɗo fof haray hino woodi ɗum ɗo haray hino woodi si tawi ko salon karolaɗo nder e ɓaawo suudu ndu duplex ji étage ji 3 dal ma 4 dal 5 dal ɗum ɗo kadi haray hino woodi si tawi ko sonnaɓe labaɓe goto ɗiɗo tato ha nayo ɗum ɗo kadi alhamdulillah komo falɗa o resata ma ɗum ɗo kadi fof hino woodi Allah addi kadi zurriya worɓe e rewɓe ɓe barki kadi no gasa woɓɓe fewnono jooɗi États-Unis d'Amérique woɓɓe no telen sengo Europe
ma woɓɓe hara hino ɗon feere nden hino yaaji ɗum ɗo fof kadi Allah addi ɓaawa noon a taskade ɗum ɗo fof musidɗo julɗo tedduɗo ene ko honɗum noon accanɗa an kadi accanɗa ka dina ka tagiraɗa fi muɗum ko landal ngal ni si tawi ko jogiiɗo feere hiɗa waɗi juulirdaji jelu siko jogiiɗo feere a darni lekkolji jelu siko jogiiɗo feere a waɗi koloyji jelu siko jogiiɗo feere a waɗi ponji jelu tawata ɗiɗo wonante sadaqatun jariya ɓay fi honɗum la budda min al maut feere o ala ko pellete a maayi jon noon ɓay sa maayi haray fof darike ko ɗum ɓurnaɗo sallah alih sallam e maaki ida mata l insan inqata amaluhu illa min halas ko ɗiɗo ɗon woni ko nafayma tigi tigiji ɗin ɗi tawoyta ɗin tawata taƴata ene a heeɓi gotunge ɗiɗo tati ko ardinanɗa hoorema ñande surroɓe arti alhamdulillah haray moƴƴi ka hiɗa jogii ɗiɗoy alhamdulillah ka a heeɓi tatiji ɗin fof tawata ñande surroɓe arti o a mapaaki haɗaɗa tawa e ɓen ɓe Allah subahanahu wa taala o ndaali la khawfun alayhim wala hum yahzanun ko ɗum ɗo woni ko ɗaɗɗete kulol fawakima nde hiɗa maaya hiɗa andi juulire nokkel kaari si fottama ɗon batte jungo ma hino ɗon soit direct ou indirect kono jungo ma hino ɗon lekkol kaarijo no wurnitede dina no jangede batte jungo ma hino ɗon pon hum gun nokkel kaari toon ma goto siman hino ɗon forage on nokkel kaari e hoɗo kaari o ɗon kadi ko an suuɗuno naɓuno ɗon kadi ɗum ɗon jasa kadi fewno juulirde nokkel kaari kadi a immin no woɓɓe yo addu sartu man siman ma koccu ma kaaƴe ma ɗum adduɗa siman ma kaaro a addi dow kadi ko waɗɗa ɗon fiyo nde juulirde ɗon nde wawi daw hiɗa mari ɗiɗo alhamdu wa shukru lillah hara e heeɓi ko wiyete sadaqatun jariya sadaka yilo si tawi noon ɗiɗo ala yo on tigi heblo 2 maintenant fuɗɗo kisan ɓay pellet surroɓe arte musidɓe julɓe tedduɓe wata goto e meɗen habbo simi maayi yoɓe waɗanan sadaka wata goto e meɗen habbo ko ñande mi maayi o ɓe waɗa noon sadakaji ɓe wannalan ɓaawa ko ya ardinan hoorema ko adi a ardinede gollan hoorema wata habboya gollene seydna oumar ɓe hewno makugol hasibu anfusakum qabla an tuhasabu o ɓeyi kon tan hoore mum ko adi limanede jon noon sa joɗike a calculi hiɗa waali an tuntum mbere jemma hiɗa ɗannini ndaygu ngun hiɗa fini jemma ni ndara tawa nder o sambour hino niɓɓiti andade tawa nder o sambour hino yaaji anditale pellet hiɗa wawi yimmade to huɓɓina courant nder ton fof jalba anditale wondema pellet galle ma sakkitoro ɗen wawata hewtugol on sambour ɗo yaajugol wawata few ko gayi kum surtout ara joni ko mayɗo téléwal wa Konakiri ko gokkuni ko wirnugol tum ɓandu ndu joni hiɗa waali e oɗo danki kinkoki sodaki namoyende 3 millions à 5 millions de francs ɗa waali e hoore kiiɗo matela on piiji ɗi fof no timmi sonnajo ɗoftiɗo kadi hino takkoma ɗon kadi hino ɗofti kadi ɗiɗo fof ko nemaji ɗi Allah subahana taala nemini en nemini bani adama fiya ƴettuɗiɗo gollitira fiya heɓoy nema on yawmal qiyama sina ɗum wontano yo a niqmatun yawmal qiyama lette yawmal qiyama ɗe mooli Allah jonnon sa joɗiki a calculi ɗon andita ñande go wondema pellet ɓe ittete hoore ɗum ɗo ɓe wallinama ka leydi ɓe ittama leydi ɓe adda ka salon iwra ka salon ɗon ha hewtoya ka galle ma sakkitore tawata ɗen ɗon pellet sa yeehi ɗo ka yeehi few siko giɗo koyo wullu ha kono ɓe o fanka o yiɗi o yiɗa o fankay siko gaño ko weltoto ko ha o yaɓeyna kaari maayi si tawi ko ha ɗon o weltike ha ɗon kono a yeehi ne beele ko kanko tawtoyema joni noon ɗon ko honɗum ardinanɗa hoore ma ɗon si Allah landoyike ma si bani adama o addama wallinama ka hunduko gabru lisanul hal subhanahu wa ta'ala landotomo yabna adam wada'uka wa tarakuka kayo ɓinguel adam ɓe addima ɓe wallinima ɗo ɓe tertikema wa fi turabi dafanuk wallahi ka nder mbulde ɗo ɓe wawma kadi ubbude walaw zallu maaka ma nafawuka si ɓe newidino e gifu rewiɗo honɗum nde ɓe naɓiɗo ka morgo naɓen ka chambre sika ka amen to goɗɗo no walline ɗo hitande duuɓi ha ka ɓe faala wara e hunde waɗari ɓandu ɗum kono ko honɗum o nafata ma nafawuk
wo walaw zallu ma'aka ma nafa'u ko ɓe neɓiduno e ma wongi fu rewi ɗo ɓe wawama nafde subhanahu wa taala innama honno walam yabqa laka illa ana hande noon hay goto a luttida ga giɗo ma gaño fof siwna min wa ana alhayyu allazi la yamut ko mi wiyete on allahjo duumiɗo e gurdam mayata maraka fuɗɗi maraka haaɗi nangata la ngorre waɗa fere siɗanagol min gata sakko mi ɗano min no noon ya acco a accari minuli goɗɗo kadi e ma yo yottinane wondema sa mayi yara fof darike sina piiji tati ene addori ɗi ko landal ɓurga sattude lan a addori ɗi iɗa acci sadaka to jaari a ɓaawo alhamdulillah ma ɗum aw ilmin yuntafaw bi ma a yangino mawɓe meɗe wallahi allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude joddi eɗo fo walamo toɓɓanaka ɓe waɗi ko ɓe wawi ko ɓe innama ko ya janggu ko ya janggu ɓe inna kan sa yeehi ɗaɓɓere si tawi a juula tawata nelduɓe tawhidu ɓuuray ɗum ɗo yo allah yaafo ɓe neɗirnoɓe si faɗi ɗo fatiɓe ge maɓɓe ɓe waɗi ko ɓe waɗi ko aw ilmin yuntafaw bi ma gandal wonangal e naftorede a hunjiki hadis goto a feƴƴinimo a hunjiki aya qur'an goto a firimo ma firanimo goɗɗo e nder masalaji dina ɗin ko jelu woni ka salama hadiseji guluje ko woni e boukhari e muslim ko jelu hunjiɗa hara yardinani hoorema ma ɗum an a hunjaki ɗiɗo koɗo allah hokkorima jawdi a financi goɗɗo fi yo janggo ara yanata ɗiɗo hande kadi ko ilmun yuntafaw bi ɗum woni karamo koɓe ɓuy fewno ɗo wonɓe walli faade defte hara moyengol ɗuuɗiraɓe fiyoɓe wawa muulugol deftere nde ma haysi nde muulama moyen on ala fi sakitugol nde ɗo woɗi ɓe allah kadi eltani jonni jawle hara si karamo koɓe wallifike kamɓe kadi ɓe yoɓay nde muule on foti woɓɓe kadi si muulama haka si sakita e adna allah on fof sooda sendita no anda hara ko jangge an kadi a naadori ɗon aw ilmin yuntafaw bi ma gandal wonangal e nafitorede hiɗa tawa e nde toɓɓere ɗo kadi alhamdu wa shukru lillah haray gabru won tomo moƴƴe tati aw waladin salihin yaduula ma haray mo acci ɓiɗɗo moƴƴo wonɗo me toronade foti ko ɓiɗɗo ma reedu foti wona ɓiɗɗo reedu yowno tun joni neɗɗo mo jannuɗa mo naftorde gandal ngal ɓaawo maɗa imma gandal ngal ko gandal aduna yanko ma gandal lakara yanko goɗɗo wawi jangude gandal aduna yankowal hara ko ngal wawata wonde saabu ko yonnanimo fiyo yo e lakara awa jangude ɗo joni médecine hara ka labtade ma kala tawɗoma ɗon hino ari hino maapi o timmina coggu lekkere ɗen hay siko ya ñawnuma okkatamo a wallitike mo hande kadi ɗum no kay ko wallitagol goɗɗo wawde hara ko ingénieur jo maçon jo yeɗɗuɗo o wanna en prendre jullede ɗo ha yeɗɗa o wallitike en noon o ina yoɓe feccere mi hokki on feccere maɗum mi arani surveille hay hunde mi toraki o sina wannelan duwa o wallitike saabu gandal ngal haray famugol gandal ngal naynnugol tun ko wonɓe imam on ɗo ma salliɓen ɗo tun ko aw ilmin yuntafa ɓe ma ko gandal wonangal e naftorede gandal ngal ɗo no yaari cende ɗen fuu ɗo se moɓodiri ɗo joni jawle ɗe walike hiɗen faala darnugol ɗo nde juulirde ɗo ko ɓe adden ingénieur jon anduɗo fi muɗum haray na waɗɗo tahassusu e hadis ma arɗo mahna e juulirnen ɗo ko anduɗo ɗon fi gandal ko honno mahirte ko on ɗo woni ko ɓanneten ɗo on non kadi o ara so wari ha o gayni waɗi plan o nodde maçon jon si malni gaynama ɓantede fof dal on waɗama on non kadi golle makko ɗen lanni ko on mbo addoyten kadi addo e ñappay ɗon on non kadi ko gandal noon ko gandal wonangal e naftorede si on non gayni gollal muɗum on non kadi o feƴƴa addo e waɗayɓe courant addo e waɗayɓe karo ko non noon ha addo e wallinayɓe tapiji ɗi na maçon jon arata wallina tapiji ɗi si ɓeɗo fof lanni kadi na maçon jon arata ina joni e julne ɗon kadi woodi aroɗon ɗum no wiyete aw ilmin yuntafaw be gandal wonangal e naftorede aw waladin salihin yadu ula ma ɓiɗɗo moƴƴo mono torano oɗo no wawa wonde joni hara finance goɗɗo allah no okkorma feere ƴettoya ɓiɗɗo jaaja ma ɓiɗɗo koto ma kaw ma bappa ma goto ka musidal ma ka hoɗo ma ka siɓɓe ma aliyatimajo ni ƴetta adda inna woni ko galle ɗo jangga komi ɗaɓɓinma wo ko ya jangu a yoɓata luwaye hay hunde ko ñamata kadi inchallah fodde mbiɗo heɓude mi fawtike wakkilo janga kala ko financé nde fi jande ma nde mi wakkilike si oɗo kala ko heeɓi e gandal wonanima o ilmin jon tafawo ɓe ma ɓuuri ɗon kadi allah no okkorma feere a wallimo o heeɓi bourse o yeeyo janggoygol leyɗe o yaari égypte o yaari saudi o janggoy toon ha o faami fodde himo yeeyi toon kala moƴƴere ko woni e wadde toon a heɓay toon addallu alal hayri ka fa'ili kala tinninɗo yo moƴƴere waɗe ɗamari wasma ɗin baraji enen noon hiɗa jogii ɗiɗo fof ka hay gooto nga jogaki acci tun étage ji dalji e kaari acci étage ji
Allah taw waɗa maranno goɗɗo ma ka gabru ma kaari acci otoje wawatake contede Allah tawɗa waɗi otowal ko yara ka gabru ma fi honnu nelaɗo sa sallam ko maki ɗowta e fure on yatbaul mayyitu halasa ko ɓiije tati woni ko ɗowtata en no gasa woɓɓe joni hay ɗin tati heɓota ko joni tellement que jama on occupi musidɓe meɗen boyi sukaɓe meɗen boyi yo Allah yaafoɓe no wayde ka nder ndiyan ko jeelowo ɗowti ɓe goto e meɗen enen kadi ɓe tooliɓe ɗo goto e meɗen anda konno wattinirta hay e goto e meɗen goɗɗo no wawi wurde lagine ɗo wuura kindiya ɗo duuɓi capanɗe nayyi hara Allah no hoddiri ko Europe o mayoyta yo toro Allah yo Allah yafano en ɓe sakkitiɓe fatade ɗo makiteɓe Alaji Mouhammad ɓeɓe kasiya yo Allah yafoɓe hokkaɓe jannatul firdawsil ala ɓe yaltino ɓe fatoyi tiniji tawi Allah hoddiri ko toon ɓe fatoyi ɗe so ɓe artire ɓe wattineɗo wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut goto e meɗen anda goɗɗo wawi wurde kindiya ɗo hara Konakiri o yaha harisinade wotere o nawon ɗo tuyinde labtade ɗo ɓe waɓeji feƴƴinema Konakiri hara ko naɓatama Konakiri fi mayoygol pet o ronde wartine ka Allah hoddiri ɗon ko ɗon joni noon en andaka kami woni e wolde ɗo kaka ka alal sara ɗo ko janggo ko faɗɗi janggo ko ɓawa hitande goto e meɗen anda joni noon lando hoorema min kadi ko honnum mi ardinani ka diina ko honnum mi ardinani hoore an kadi ñande surroɓe garti en ɗo foof meɗen hay photo Imamul Bukhari en heɓani na Imam Muslim goto e meɗen hay photo maɓɓe yiyaani kono ka ɓe ardinanno hoore maɓɓe ɓe ardinani diina Allah kam fi maɓɓe wowlete ila yawmel qiyama hadis o rawahul Bukhari ko Imam Bukhari woni ko filli hadis o on gadi ko Allah tagirnomo ko ɗo tagiri en ɗo ni fi ko Allah addirnomo hoore aduna kon ko fi ɗum o addiri en enen ɗo kadi kanko noon o acci dey si goɗɗo jangi yangike fi gandal dogi ƴawri falike aafike ha o wallifike deftere nde woni ko kayre ɓuri e sellude ɓaawo deftere Allah nde Qur'an on aray waɗo acci goɗɗum an kan noon lando hoorema no gasa wata heɓde gandal ko heɓuno kono noon no gasa koloyru hay soko ƴawnirteenu koore a wawa heɓde coggu mongol 1 million de francs 1 million 500 2 million jasay koloyru koye nokkeli goo no woodi woɓɓe ɓe hewtata hay waɗanede forage taw kamɓe ɓe heɓu tun ka ɓe wata pooɗude kalkiliɗo no hara innari kaka moɗon tun wallahi no woodi soñjolɓe hara ko fi heɓugol ndiyam sacrifice inna ɗi mbuuɗi ɗo si Allah jaɓi min kay mi jesso e koloyru nokkel kaani ɓe ƴooga ɗon ɓe yara ɗon min kay woni ɗum ɗon ko min waɗani ɗum ɗon hoore am ñande surroɓe arti kono so tawi ko wonɗa waddede kon fof ko darnugol daalji yowidira ñande mayɗa o ɓe yowtete ɗum ɗon ɓe ukkama leyga hara hiɓe welti hiɓe hawji déjà ya yaw ɓe fuɗɗo hande kadi sendugol calcule ko musidɓe meɗen jelo ɓe Allah okkuno feere acci jawle waali maayi tawata hara ɓe gurdeji hande hino ka justice fi sendugol ko ɓe acci si ɓeɗo daroy ka justice ɓe anditanima yangino fi ndi jawdi wallahi ɓe antanarima si tawi noon ara pellet ndi jawdi a yangino fi maayi doguɗa a fawtaki doguɗa fi jawdi ni gona dogaki fi Allah ƴetta ndi jawdi kadi moɓuɗa maruɗa tawi koyo heewi tum banque ji ɗe compte ji ɗi mariɗe un peu partout kono hay hunde ardinani ardanari hoore ma nane ko subhanahu wa taala woni hewdade ka deftere makko wa ma tuqaddimu li anfusikum kala wo ko ardinanɗon hoore min hayrin immorde e moƴƴere taji ɗum on tawi ɗum honto ko inde Allah si tawi komo laaɓe naton tawoyta si tawi komo mamu naton tawroyta siko Konakiri naton tawroyta si tawi tun koko moƴƴi wo taji ɗum inde Allah won tawoye ɗum ka joomi moɗo fiyanu ko to woni terminus o kala ka goɗɗo bakori kala ka o wuurini terminus makko on hattore nden ko inde Allah kaka joomi men joni noon ko honɗum marɗa ko tawoyta ton tawata ñande surroɓe woni ko arti ñande daroyɗa yeeso joomi ma ka nelaɗo sa sallam maki ɗon wa in minkum illa sa yukallimuhu rabbu ala hay goto e meɗen e moɗon sina o daroyto yeeso joomi makko ɓe yewta walaysa baynahu wa baynahu turjuman hara interprète nantinowo hay hunde ala so landoyke ma jiyaɗo an pelletimi okkinoma jawdi laggine fof e kaarino mari jawdi ko honɗum waɗannoɗa Allah waɗanɗa diina Allah ka waɗanɗa julɓe Allah ɓen ko foti aɗa wawi jabade ngallandal ɗo kako e dasjin tun innoyta ɗum Allah wallahi Allah ha jakali ɗum ɗon inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jisamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum golleji ɗi ɗa kadi sa maayi ko ɗiɗo piiji tagi pet ko ɓurraɗo tagi fof woni ko maaki ɗum ɗon joni noon si tawi ina jogui gotum e ɗiɗo wi alhamdu wa shukru lillah ƴetta décision ferme inchallah metatomi heeɓa ɗiɗi si tawi ina jogui ɗiɗi inna inchallah metatomi timmina tammum ko hay si Allah okkorani lan zurriya no woodi wi Allah okkori zurriya
no woodi fayɓe wonɓe yaltude l'école hara ko manque de financement hara si ɓe heeɓino joni ko finance ɓe dankoɓe ɓe janggayno janngo ɓe woni a cadre ɓe molanaɓe inna si allah jeeyi mi wakkiloto mi waɗa ɗum ɗo hara en ha to riye moɗon si tawi hara ala hay gotum e ɗiɗo ila hande andudey awa pellet hiɗa gomɗini a maayay a anda ko honde tuma ko honto nde tawayma ko honno nde tawrayma inna mi etoto mi acca komi tawra joomi a yawmal qiyama yo toro allah subhanahu wa taala yo allah arsuki en timmode moƴƴere timmode labade yo allah longi en kalimatu tawhid ne hiɗe maaya mi torki allah yo allah yaafo en bakkatuji meɗen janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fimo en anda fimoɗo e mawɓe teddi mi torki allah subahana taala yo allah puuɗu balɗe moƴƴina battane ɗen aqulu qawli hasa wa astahfirullah li wa lakum fastahfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله باو اختبارنا دو en yetti Allah hattirde yettugol won do ɓuri ko yawani en kon fof yettugol mo o inni wa qalilun fanɗi ha fanti min ibadiya shakur e jiyaɓe am ɓen anditanayi ɓe ɗan allah allah no yawani en ɗum ɗo himo wullito e meɗen ñande ɓe ñande o ina galilun fanɗi yettay ɓe lamɓen sabuna si bani adama yalti bimbi ka makko o yehi ka marché o uditoyi place makko o landama sino marché de o inni langine satti haray waɗo anditanari allah ɗo woodi woɓɓe ɓe waali ka cuuɗi ɓe jiɓi ñandego si ɓe wawa yaltangol hoore maɓɓe yeru ko yaltuɗa ɗon kon betta yehi ayni satti ñande allah jaɓi koyɗe ɗe ma jaɓi giiɗe ɗe woma waddi nawnare woni ɓe ma omi sikki arande ñande marsi ga allah li koyni la in chakartum mi wondi ko subhanahu wa taala woni wonde mi wondi so yettilan e hoore nema yeru komi jonni on ko la asidannakum mi wondi kadi mi ɓeydanayi on kadi laamu wondore e nunu tawkiɗi fof ɗi ardi e ayo mi wondi so yettilan mi wondi mi ɓeydanayi on faalaɗo ɓeydanede o yetto allah sa yettiɗo joni 1000 franc a hokkiɗo paykum ma o inni baba mi weltiki on jarama yo allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude e joddi mi torki yo allah on ɓeydan o yo allah rewno yo allah hiwo yo allah dando no gasa so tawi tum hino lutti ka jiifa kadi a yaltina e ɓeyda hakke ko weltorɗa hay si lutta sa ɓeydanarimo janggo saro inni baba miɗo faala 5000 a jonnaymo 10 000 a andi tawki sanko feƴƴiɗo ko allah subhanahu wa taala kanko kay ko ɗum woni ko faala se yettimo noon hino mari ko yettamo se yettarimo kadi hara hino woodi ko yetta subhanahu wa taala se rewimo no woodi ko rewamo se rewanimo kadi allah no tagi ko rewamo no woodi malaikaɓe illa ala tagi ɓe ɓeyde subhanallah ko noon golle maɓɓe malaikaɓe ñamata yarata ɗanota ko resata yeddata allah golleji maɓɓe ɗin fof ko rewgol subhanahu wa taala ko ɗum ko wonde rewde konko fi hoore meɗen an ko salotoɗa ñande ɓe hiɗa wulli ɗo no satti tun ala e marsude ɗum ko haajuma noon wallahi allah hino mari koye rewam o inni on fof moɗon adiɓe sakkitiɓe so moɓodiri fof o rewi allah ɓeydatamo sina yeru ko mesala ittata e maayo en fof kadi se yeddimo ɗuydata subhanahu wa taala sina yeru ko mesala ittata e maayo ko on nde wadde konko hummonde waɗande ko hoore meɗen man amila salihan ko fali nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallami lil abidi mi torki allah subhanahu wa taala o yo allah hokku en battane moƴƴo mi torki subhanahu wa taala no moɓorɗen ni e nder nde juulirde suudu jeeyaɗo e cuuɗi makko yo allah moɓidiro ni ka aljanna makko ɓurɗo towde o ɓe meɗen acciti ka ɗaɓɓita arsike hu muɗum ari fi tottugol o farilla allah ñalade juma yo allah hokkore jawdi laaɓundi ɗuɗundi daggidi waɗadi barki woɗɗo ɗo no wondi ande ko wawi itude ɗum wo ko allah yo allah ittanmo ala no yawi no lewi ya rabbal alamin wonɓe ɗo no wo mapori zurriya yo allah hokkoɓe ko woni waɗa barki ronkuduɓe zurriyaji muɗum ɗin kadi ko allah wawi fewde ko yo allah fewnan mi toriki allah subhanahu wa taala sikkuɓe fof no feewi yo allah tabbindinɓe hoore pewal ɓe taƴƴini ɓen ɗen hino ɓoyli yo allah ittuɓe e ɓoylade adda ɓe hoore pewal mi toriki subhanahu wa taala yo allah wurno en haka gurna moƴƴani en ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani en torki allah yo allah ƴettude pittaji meɗen nden ñande mawɓe meɗen e karama ko meɗen yangiɓe fi meɗen ha famuɗen diina ɓe wuuri ɓe faati yo allah yuɓɓirɓe jannatol firdawsil ala enen kadi yo allah okkoro en ko du'ano en ñande surroɓe arti mi torki subhanahu wa taala on yo allah ɓeydu waɗugol barki e o nokku torki allah yo allah ɓeydu waɗugol barki e karamokoɓe e jangganakoɓe o nokku wawɓe wonde saabu ha waɗɗe nde yewtere ɗo wata allah yoɓirɓe sina natan aljanna allahumma la tufarrig hada aljamu illa bi zambi mahfour
وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.